ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri umwaka wa 2025 abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bakangutse basanga ingabo za M23 ziri hose mu mujyi. Bikavugwa ko izi ngabo zawinjiyemo saa 9:58 z'urukerera. Gusa ku mugoroba wo kuwa gatanu ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri nibwo abarwanyi ba M23 binjiye bwa mbere muri Bukavu ubwo bari bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Gusa habaye amayobera mu birebana no kugenzura uyu mujyi. Igisirikare cya leta ya Kongo cyavuze ko aricyo kigenzura umujyi wa Bukavu wose. Gusa amashusho n'amakuru atangwa n'abatuye Bukavu agaragaza ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwinjira muri uyu mujyi ari benshi. N'ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru hari amakuru yatangajwe ko abasirikare ba FARDC bagarutse muri Bukavu kubera ko abarwanyi ba M23 bari bavuye muri uyu mujyi. Umunyamakuru wa Radio Maendeleo ikorera Bukavu yabwiye BBC ko ibi nawe yabyumvise ariko ko ahari atabonye abo basirikare ba leta. Mu kugaragaza ko abarwanyi ba M23 bari Bukavu, umuvugizi wabo wa gisirikare Colonel Wilingoma yagaragaje video n'ifoto y'abarwanyi ba M23 bari ahazwi nko kuri Place de l'Indépendance rwagati mu mujyi wa Bukavu. Umuvugizi wa gisirikare wa M23 Colonel Ngoma abajijwe kubivugwa n'ingabo za leta yasetse, avuga ko amashusho yonyine yivugira, yongeraho ko igisubizo ari birimo kubera Bukavu. Andi mashusho atandukanye yerekanye abarwanyi ba M23 bakoze inama ya mbere n'abaturage mu mujyi wa Bukavu kuri stade nto izwi nka Place du 24. Muri aya mashusho Bernard Maheshe Byamungu, umwe mu bakuriye abarwanyi ba M23, yumvikanye yizeza abaturage ba Bukavu umutekano amasaha 24 kuri 24. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru hagati no mu nkengero za Bukavu habonetse imirongo miremire y'abarwanyi ba M23. Bivugwa ko uyu mutwe urimo kohereza abandi barwanyi benshi muri uyu mujyi. Uyu munyamakuru utifuje gutangazwa yabwiye BBC ati muri iki gitondo nanjye nababonye, imirongo yabo ni miremire, gusa bo nabonye ntabwo nakwemeza niba barimo binjira mu mujyi cyangwa se niba barimo basohokamo. Amashusho menshi yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yafashwe n'abaturage baravuga ko ibyo barimo kubona ari imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 bagendaga mu mujyi wa Bukavu. Ijoro ryakeye ryumvikanyemo amasasu menshi ahatandukanye muri Bukavu nk'uko abahatuye babivuga. Muri uyu mujyi hari ikibazo cy'intwaro nyinshi mu basivile bivuye hanini kuri Wazalendo. Imitwe y'abasivile yahawe intwaro na leta ngo ifashe ingabo kurwanya M23. Bukavu kandi yaranzwe n'ibikorwa by'ubusahuzi kuwa gatandatu byakomeje no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Ibi byanditswe na BBC. Nyuma y'inama yo kuwa gatandatu mu ijoro yahuje Perezida Felix Tshisekedi, abayobozi bakuru ba Kongo n'abakuru b'ingabo yiga uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo, ibiro bya perezida w'iki gihugu byavuze ko Bukavu yatewe by'igihe gito na M23 ariko ngo iragenzurwa n'ingabo za Kongo n'ibihangange bya Wazalendo. Ibi byasubiwemo n'itangazo ry'igisirikare nyuma rivuga ko muri iyi nama byemejwe ko umujyi wa Bukavu winjiwe by'igihe gito n'abateye ubu ngo bari kuragenzurwa n'ingabo za Kongo. Kugeza ubu haracyarujije kugenzura byuzuye uyu mujyi wa Bukavu. Gusa abayobozi ba gisivile na gisirikare b'uyu mujyi bo barawuhunze. Uyu mujyi ubu ngo urimo kuvugwamo ibikorwa by'ubusahuzi ku maduka, amasoko n'ibigo byigenga hamwe n'ubugizi bwa nabi butandukanye. Hagati aho Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu ijoro ryakeye yatangaje ko yavuganye na mugenzi we Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakumvikana ku ngingo zirimo gusaba ko haba gahenge ako kanya kandi kakubahirizwa n'impande zose. Ingingo baganiriyeho zirimo no kwemeza ko M23 igomba guhita iva Bukavu ako kanya. Harimo kandi ko hakwiye kubaho kwizezwa umutekano ku bategetsi ba gisivile na gisirikare bakagaruka Bukavu. Banemeje kandi ko M23 irekura ikibuga cy'indege cya Kavumu, indege za gisivile zikongera kugenda. Emmanuel Macron yavuze ko asaba u Rwanda gufasha ngo izi ngingo zubahirizwe.
uruhande rwa M23 cyangwa se u Rwanda ntacyo baravuga ku byatangajwe na Perezida Emmanuel Macron. Ubufaransa kimwe n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye bemeza ko ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe wa M23. Abayobozi b'u Rwanda bo bahakana kohereza ingabo muri Kongo, bakavuga ko bafashe ingamba zo kurinda umutekano w'igihugu ku mipaka. Banenga ko amahanga yoroshye cyane ikibazo cy'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ufite gahunda yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku wa 4 i Addis Abeba mu nama y'akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afurika yize ku kibazo cya Kongo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutarebwa n'ibibazo bya Kongo, ati dufite ibyacu byo kwitaho. Yanenze abakerensa ikibazo cya FDLR, avuga ko ari ugukerensa amateka y'igihugu, yongeraho ko ibyo ngibyo atazabyemera n'uwabikora uwo yaba ari we wese. Loni, ibihugu byo mu burengerazuba n'u Rwanda bashinja ingabo za Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR, ibyo leta ya Kongo ihakana. Ku rundi ruhande dusubiye Bukavu, amakuru aturukayo aravuga ko M23 yatinze gutangaza ko yafashe uyu mujyi wa Bukavu bitewe no kutizera neza uburyo yasanze umujyi ucecetse, ngo kuwinjiramo byari byoroshye cyane ku buryo byabateye amakenga. Byemezwa ko kuva M23 yafata Kavumu, ingabo za leta ya Kongo FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR bahunze berekeza mu bice bya Bukavu mu makamyo menshi cyane yihutaga cyane. Ariko aho guhagarara i Bukavu, ahubwo barakomeje berekeza mu bice bya Uvira n'ahandi. Gusa ibi byahise bituma umutwe wa M23 winjira byoroshye muri Bukavu. Ariko nk'uko bitangazwa n'abari Bukavu, ngo uyu mujyi abarwanyi bongeye kuwusohokamo kubera ko batari bizeye neza impamvu abasirikare ba leta bawutaye. Batekerezaga ko bishoboka cyane ko abasirikare ba leta batezemo imitego ikomeye cyangwa se bategereje kubagabaho ibitero by'indege bamaze kwinjira. Gusanga umujyi nta musirikare urimo kuri M23 ntabwo byari ikimenyetso cyiza. Mu gihe ingabo za M23 zasohokaga muri Bukavu, ngo hari abasirikare ba leta FARDC bagarutse muri uyu mujyi ndetse batangaza ko aribo bawugenzura. Ariko nyuma noneho ingabo za M23 zongeye ziugarukamo, noneho abasirikare ba leta barahunga ndetse imfungwa zari zifungiye muri gereza ziratoroka. Ubu noneho M23 irimo iragenzura Bukavu kubera ko ubungubu no ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rusizi ngo harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abaturage barimo kuva mu mujyi wa Bukavu baravuga ko nta ngabo za FARDC barimo kubona, nubwo hari amakuru avuga ko bongeye kugaruka muri uyu mujyi. Abaturage bavuganye na Kigali Today bavuze ko mu mujyi wa Bukavu hari ibikorwa byo gusahura. Abasirikare barwanye Kavumu ngo bageze muri Bukavu bakuramo imyambaro barayijugunya n'intwaro barazijugunya barahunga. Bavuga ko gusiga intwaro mu mujyi ngo byagize ingaruka ku mutekano kubera ko hari abana batoraguye imbunda batazi kuzikoresha, ubu ngo barimo kurasana. Abarwanyi ba M23 barimo kuboneka mu mihanda itandukanye bakirwa n'abaturage, mu gihe abandi baturage barimo gusahura ibigo by'ubucuruzi, inganda n'ahandi hacururizwa. Abanyarwanda bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Bukavu bavuga ko bari mu bibasiwe n'ubusahuzi bugamije kubahombya. Uba amashusho yafashwe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo The New Times aragaragaza abaturage ba Bukavu bakira abasirikare ba M23 babahobera. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, abashinzwe umutekano barindaga umupaka uhuza u Rwanda na Kongo bahunze. Ahagana saa 2 za mu gitondo, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yagaragaje ko abatuye muri Bukavu barimo guhumeka umwuka wo kubohorwa. Ni ubutumwa bwacaga amarenga ko uyu mujyi wafashwe na M23. Mu masaha ya saa 4 abarwanyi ba M23 bagaragaye kuri uyu mupaka uri ku kiraro cya Rusizi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aribo bahacungira umutekano. Abarwanyi ba M23 bagenzura imipaka yose Kongo ihuriyeho n'u Rwanda kuva bafata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka.
abarindaga iyi mipaka ku ruhande rwa Kongo bahise bahunga. Ibikorwa byo kuri iyi mipaka byarakomeje ndetse amasaha yakoreshwaga n'abambuka yariyongereye. Ku mupaka munini uzwi nka La Corniche ndetse n'umuto ahaherera Goma hagaragaye ubwiyongere bw'abambuka bajya muri Kongo cyangwa baza mu Rwanda. Nk'uko mu kanya tubikomojeho, imfungwa zari zifungiye muri gereza nkuru ya Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo zose zatorotse. Izi mfungwa zatorotse nyuma yaho abacungagereza n'abandi bashinzwe umutekano ba Kongo bahunze, mu gihe abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiraga mu mujyi wa Bukavu. Abafungiye muri gereza ya Bukavu bashatse gutoroka kuva ku itariki ya 14 y'uku kwezi, ubwo abarwanyi ba mbere ba M23 batangiraga kwinjira muri uyu mujyi, gusa icyo gihe ntibyabakundiye. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nibwo byamenyekanye ko gereza ya Bukavu isigaye mu busa, mu gihe byavugwaga ko abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari basubiye muri uyu mujyi bose bongeye guhunga. Abari bafungiwe muri gereza nkuru ya Munzenze mu mujyi wa Goma nabo baratorotse mbere yuko abarwanyi ba M23 bafata uyu mujyi ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere. Icyo gihe abashinzwe umutekano barindaga izi mfungwa nabwo bari bahunze. Muri make abarwanyi ba M23 bari muri Bukavu ari benshi ndetse baragenzura ibikorwa bitandukanye, ariko ntabwo barasohora itangazo ryemeza ko bafashe uyu mujyi. Biravugwa ko hakiri ubwoba bw'uko hashobora kuba hakiri imitego cyangwa se ibico mu mujyi wa Bukavu. Ubu biravugwa ko umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 General Major Sultan Makenga ngo aherutse gusura abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashwe n'abarwanyi babo bemeranya kwifatanya mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Aba basirikare babarirwa mu magana barimo gutorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo gereye muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Basuwe na General Makenga ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Major General Makenga yagaragarije aba basirikare ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kwiba abaturage, kwica, gushimuta no kwibasira amoko. Agaragaza ko ARC M23 yiyemeje kubohora abaturage. Ati ikintu cy'ingenzi ni imyitwarire myiza, nta gisirikare kitagira imyitwarire myiza. Igisirikare cya ARC kirimo gutabara igihugu, kirimo gutabara abanyekongo. Ati dushaka kubaha amahugurwa y'igihe gito kugira ngo muhinduke, mutwiyungeho, dutabara igihugu cyacu, dutabara abanyekongo. General Makenga ngo yabajije aba basirikare niba biteguye gutabara Kongo n'abanyekongo. Baramusubiza bati yego afande, abasaba kuzamura ibiganza nk'ikimenyetso cy'uko biteguye koko bose babigenza batyo. Ni inkuru ya Igihe bivuga. Ngo yakomeje ababwira ati muzatozwa, nyuma yaho mushyirwe mu mitwe y'igisirikare, dukureho ubutegetsi bubi buriho. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ngombwa ko tubukuraho kugira ngo abaturage babone amahoro, kugira ngo igihugu cyacu cyubahwe, tugire igisirikare cyiza. M23 yakomeje gusaba ubutegetsi bwa Tshisekedi kwemera kuganira nayo kugira ngo bafatanye gushakira uburasirazuba bwa Kongo amahoro. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano i Munich mu Budage ku itariki ya 14 y'uku kwezi, yasubiyemo ko ubutegetsi bwe butazaganira na M23 kubera ko ngo ni umutwe w'iterabwoba. Nziramakenga Ruzindana Emmanuel Sultani, azwi cyane nka General Sultan Makenga. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo azwi hose. Abaturage bo mu misozi ya Kivu y'Amajyaruguru bagenda bavuga inkuru ze ku bantu bose bashaka kuzumva. Mu gace yavukiyemo ka Rucuru, Sultan Makenga ni umuntu uzwi cyane ariko wirinda kwigaragaza. Yagaragaye buri gihe aba yambaye ingofero ya gisirikare y'icyatsi kibisi. Kuvuga kwe ni ibintu bidasanzwe bitabaho kenshi. Kuva igihe Mouvement du 23 Mars cyangwa M23 yashingwaga mu kwezi kwa 11 mu 2012, ntabwo ari kenshi yavuze ku mugaragaro cyangwa se ngo agire imbwirwaruhame abwira abaturage bo mu gace k'iwabo. Nyamara imyaka 3 nyuma yo kongera kubura intambara, umutwe we wa gisirikare umaze kwigarurira Goma,
umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, hari ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere. Umujyi munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi wigaruriye ibice binini byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuro zirenze imwe, Major General Sultan Makenga yavuze ko ari umuntu ukunda amahoro, ariko ko ubuzima bwe bwose yabuhariye intambara mu rwego rwo guharanira uburenganzira bw'abantu be babayeho batotezwa mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka. Kubera icyo avuga ko ubuzima bwose yabuhariye intambara. Iyi ni inkuru yanditswe na BBC ku buzima bwa General Sultan Makenga. Birumvikana ni umwe mu bantu bavugwaho cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi, mu gihe intambara irimo guca ibintu mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Mu byumweru bike bishize, abantu babarirwa mu bihumbi barishwe, kandi iyi mirwano yateje gukomera kw'intambara y'amagambo hagati y'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Biragoye kuvuga M23 ngo usige umukuru w'abarwanyi bayo Major General Sultan Makenga, wavuzweho byinshi kuva M23 yavuka mu 2012. Abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamwita umucunguzi w'umurwanyi w'umuhanga cyane. Abayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakavuga ko yakoze ibyaha by'intambara, mu gihe we avuga ko arwanyira uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe, kandi ibingibi ngo yiteguye kubikora ubuzima bwe bwose, dore ko yanabikoze kuva yakwinjira mu myaka y'ubukure. Yavutse kuri Noheli mu 1973, avukira i Nyanzale muri Masisi. Nk'uko yagiye abivuga, yavukiye mu muryango w'abatutsi b'abanyekongo. General Makenga yataye ishuri ku myaka 17, ajya mu mutwe w'ingabo za RPF inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika itotezwa ku batutsi mu Rwanda, baharanira gutahuka ku bahunze n'uburenganzira. Muri icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwarimo butegura jenoside. Mu gihe cy'imyaka, RPF yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda, zitsindwa mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi. Asubije amaso inyuma mu kiganiro yatanze mu 2013, General Makenga yaragize ati ubuzima bwanjye bwose ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha cyane amahoro. Azwiho kuba umugabo uvuga make cyane kandi utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu muri Zaire. Ubutegetsi bufatwa na Laurent Désiré Kabila, wahise ahindura izina ry'igihugu akacyita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata ubutegetsi, Laurent Désiré Kabila yirukanye abanyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi. U Rwanda rwifuzaga kurandura inyeshyamba zasize zikoze jenoside mu Rwanda zigahungira muri Kongo, nyuma y'uko izi nyeshyamba zakunze gutera u Rwanda zikica abantu. Kabila ntabwo yashoboye guhagarika izi nyeshyamba, ndetse ahubwo yifatanyije nazo, anategeka ingabo z'u Rwanda yakoranaga nazo kuva Kinshasa. Nyuma y'ibyo habaye intambara yiswe ya kabiri ya Kongo mu 1998. Makenga yagiye aba mu buyobozi bw'inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwa Kongo, avuga ko arwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi. Uko imyaka yagiye ishira, yagiye amenyekana nk'umurwanyi ukomeye cyane uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Uko inyeshyamba zateraga Kongo, u Rwanda rugashinjwa kuzishyigikira. Muri icyo gihugu abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi baricwaga, abandi bakameneshwa bagahunga. Laurent Désiré Kabila yavuga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko. Makenga yanashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu 2013 yaragize ati Kabila yari umunyapolitike, jewe ntabwo ndiwe, ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi byinjiye muri iyo ntambara, na Loni yohereza ingabo nyinshi kugerageza kugarura amahoro. Mu 2001 Laurent Désiré Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare muto wamurindaga, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Imirwano yarangiye neza mu 2003, habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixage brassage. Nyuma yaho
habaho n'amasezerano ya leta n'inyeshyamba. Turi mu 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Makenga n'abandi basirikari baje kuva mu ngabo za Kongo batangiza umutwe wa M23 bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano yo mu 2009, amasezerano yagiranye n'inyeshyamba icyo gihe zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Mu kwezi kwa kane mu 2012 bashinze M23. Makenga ahita ajya ku ipeti rya general. Nyuma batangira ibitero bikomeye cyane byafashe n'umujyi wa Goma. Icyo gihe Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika imushyiriraho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikari n'ubwicanyi ku basivile. Ariko we yavuze ko ibyo birego byose nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi 10 gusa bawufashe, mu 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza Loni icikamo kabiri. Igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irae mu Buholandi, aho yakatiwe gufunga imyaka 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha M23, ibyo yahakanye kenshi. Hasohowe impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Makenga, ariko ntiyafatwa. Nyuma y'imyaka 8 mu 2021 Makenga n'abagenzi be bongeye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara zongera kurota zihereye Icanzu muri Rucuru hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntabwo yubahirijwe, buri ruhande rugashinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe Makenga ntabwo ari kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi ibya M23 akabirekera umuvugizi cyangwa se Corneille Nangaa nyuma y'uko bashinze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Makenga yigeze kuvuga ko intambara arwana azirwanira abana be batatu, kugira ngo umunsi umwe bazagira hazaza heza muri iki gihugu. Ati ntabwo nkwiye kugaragara nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. Yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa wavuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati nzatanga icyo byasaba cyose. Mu nshuro nke agaragara mu ruhame, ejo bundi mu mpera z'icyumweru gishize Major General Sultan Makenga yasuye abasirikare ba Kongo batsinzwe n'ingabo ze barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo ni Goma. Yasuye abasirikare b'igisirikare gihanganye n'umutwe ayoboye. N'abasirikare bakomerekeye mu ntambara yari ikaze mu gufata umujyi wa Goma. Abarwanyi babarirwa mu 40,000 barwanyije umutwe wa M23 bawubuza kwinjira mu mujyi wa Goma. Imirwano irakomera cyane. Imirwano yabaye iminsi 2 mu mujyi wa Goma, isiga inkomere zibarirwa mu 3,000. Ni mu gihe umuryango w'abibumbye utangaza ko nabaguye muri iyo mirwano nabo babarirwa mu 3,000. Uretse abasirikare ba FARDC barimo kuvurirwa mu kigo cya MONUSCO, hari n'abasirikare bavurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Katindo. Ubuyobozi bwa AFC M23 buvuga ko Major General Sultan Makenga yasuye abasirikare barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo kugira ngo abahumurize kandi abakomeze. Yababwiye ko bazitabwaho kandi bagakira, abasaba ko nibakira bakwiye kwiyunga kuri AFC. Gusura abo yarahanganye nabo ku rugamba byahaye icyizere aba basirikare ba FARDC barwariye mu mujyi wa Goma, bikizera abasirikare bashyize intwaro hasi bakishyikiriza umutwe wa M23 hamwe n'abasirikare bakomeje kwihisha mu ngo. Kuri ibi ngibi byo kwihisha, ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi bukurikiranye abasirikare 84 bahunze urugamba ubwo bari bahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare 75 muri bo bafashwe mu cyumweru gishize nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nyabibwe uherereye muri teritwari ya Kalehe hari ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa kabiri. Abandi 9 bafashwe nyuma yo guhunga urugamba rwabereye mu duce turimo Kavumu, Mudaka na Miti. Bashinjwa kurasa abaturage 10 barimo 7 bari mu kabari. Mbere y'uko urubanza rwabo rurimo kubera mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu rutangira, ubushinjacyaha bwasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha birimo gufata ku ngufu, kwica, gusahura ndetse no kwigumura. Umuvugizi w'intara ya 3 ya gisirikare
Major Nestor Mavurisa yavuze ko aba basirikare bafungiye muri gereza nkuru ya Bukavu kandi ko bazahanwa by'intangarugero kubera ko imyitwarire myiza nikwiye kuranga umusirikare. Ati barafunzwe kandi bagomba kuburanishirizwa mu ruhame bagahanwa kugira ngo babere abandi urugero. Imyitwarire mibi nta ntebe gihabwa mu gisirikare cyacu. Atabagira imyitwarire habanye niyo aho bari hose bazahanwa bagezwe mu nkiko. Abasirikari ba Kongo bacitse intege bikomeye nyuma yo kwamburwa imijyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru irimo Wasake na Goma. Buri uko bahunga barasaba civil bagafata ku ngufu cyangwa se bagasahura. Banashinjwe ko bahunze urugamba bakerekeza mu duce twa Katana, Mululu, Miti, Muresa, Mudaka, Kabare na Bukavu. Bagenda basahura barasa hejuru bagatera impagarara muri rubanda. Muri centre ya Kavumu iri kuri kilometero 30 mu majyaruguru ya Goma, abaregwa bashinjwa kwinjira muri bar restaurant bakambura abantu bakica abasivili bagera kuri 7 babarashe nkuko abategetsi babitangaje. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi ku cyumweru yari yatanze ubutumwa avuga ko nta wakwemeza ko ari abasirikare ba leta. Ati birashoboka cyane ko ari amabandi afatira ku buryo ibintu bimeze uyu munsi akagura intwaro agatangira gutera ubwoba rubanda. Kuri uyu wa mbere mu rubanza i Bukavu, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze ko igisirikare kitazihanganira na rimwe iyi myifatire. Uru rubanza rwabo ku munsi wa mbere rwagarukiye gusa ku gusobanura imyirondoro y'abaregwa bose hamwe nk'uko bivugwa n'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kongo. Urubanza rw'abaregwa biteganijwe ko rukomeza ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 rivuga ko ryumvise amarira y'abaturage b'i Bukavu nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorewe mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu mutwe wavuze ko ibi byaha bigomba guhagarara. Bitabaye ibyo ngo nta mahitamo uyu mutwe uzaba ufite uretse gutabara abaturage ba Kongo. Loni na leta ya Kongo bashinja M23 bavuga ko ifashwa n'ingabo z'u Rwanda ibyaha by'ubwicanyi ku basivile mu bice yafashe. M23 ihakana ibyo byaha yagiye ishinjwa n'uruhande rwa leta, ikavuga ko abantu bapfuye mu ifatwa ry'umujyi wa Goma ari abasirikare ba leta n'abarwanyi ba Wazalendo. Ihakana kandi ibirego byo gufata abagore ku ngufu n'ubwicanyi ku bagore barenga 100 bari bafungiye muri gereza ya Munzenze y'Igoma. Mu itangazo uyu mutwe uvuga ko mu nkambi impunzi zirimo gutaha iwabo ku bushake kandi ko nta uhatirwa gutaha atijejwe umutekano usesuye. M23 rivuga ko ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu no gutwika ibice bya gereza bitakozwe n'abarwanyi ba M23. Ivuga ko byabaye iminsi 2 mbere yuko bafata umujyi wa Goma. Uyu munsi icyo uyu mutwe ushaka ni ukuganira n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yahakanye kenshi ko itazigera iganira na M23. Usibye no kugirana ibiganiro na M23, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ititabira ibiganiro byose bigamije gushaka amahoro bitegurwa n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibiganiro by'ingirakamaro byari byitezweho kubona ibisubizo by'iyi ntambara nibiheruka kubera Dar es Salaam mu mpera z'icyumweru gishize, aho abayobora ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bari bahuye n'abayobora umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ibi biganiro byari biteganijwe ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi abyitabira imbona nkubone. Bikaba byari bigiye kuba ubwa mbere ahura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hafi mu myaka 3 yose ishize. Gusa kuri iyi nshuro nanone bwana Tshisekedi ntabwo yigeze yitabira inama imbona nkubone. Yayikurikiye akoresheje ikoranabuhanga kubera ko Dar es Salaam yari yahoyereje Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yanahishuye ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ko n'abaminisitiri bayo bitabira inama z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyi guverinoma ngo igatanga impamvu z'ibinyoma. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere, abaminisitiri bari bahagarariye ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bahuriye mu nama yifashishije ikoranabuhanga yigaga ku izamba ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hari hashize iminsi 2 umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashe umujyi wa Goma.
Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubufatanye bw'akarere niwe wagombaga kwitabira iyi nama. Abandi bose bo mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barayitabiriye, we ntiyaboneka, nyamara yari yigamije gushakira igisubizo ikibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'igihugu cye. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko we na bagenzi be ngo babwiwe ko impamvu Minisitiri wa Kongo atabonetse muri iyo nama kandi yari yaremeje ko azayitabira ngo nuko yanyuze kuri link y'inama itariyo. Yarayobye mu birebana n'ikoranabuhanga, ntiyashobora kubona urubuga rwa internet iyo nama yaberagaho. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri i Dar es Salaam muri Tanzania habaye inama y'abaminisitiri bahagarariye ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'abahagarariye ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo. Iyi nama yateguraga yahuje abakuru b'ibihugu byo muri iyi miryango, nayo yari igamije gushaka icyazana amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko abaminisitiri bo mu bihugu 14 birimo 6 bya EAC na 6 bya SADC na 2 bisanzwe biri muri iyi miryango yombi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania ngo bari batumiwe. Yagaragaje ko abaminisitiri b'ibihugu 13 bose babonetse muri iyi nama, haburamo gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner uhagarariwe na ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Botswana. Atanga nanone twahawe impamvu ebyiri. Inama itangira twamenyeshejwe na ambasaderi wa Kongo muri Botswana ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cye ari mu nzira, ariko nyuma y'isaha byarahindutse rwose, indege yagize ikibazo cya tekinike. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nubwo guverinoma yatanze izi impamvu byamenyekanye ko ubwo iyi nama yabaga Minisitiri Kayikwamba yari i Burayi asabira u Rwanda ibihano. Mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo umaze imyaka 3 warazambye, Ubufaransa, Turukiya na Qatar byashatse guhuza ibi bihugu, ariko ubutegetsi bwa Kongo burabyanga, busobanura ko bwifuza ko iki kibazo cyakemurwa n'Abanyafurika kubera ko kiri hagati y'Abanyafurika. Bwana Nduhungirehe yibajije ku guhagarara ku ijambo ko Abanyafurika barimo n'abagize guverinoma ya Kongo bavuga ko bagomba kwishakamo ibisubizo, ariko bakarenga bakajya kubishaka mu bihugu by'i Burayi birimo Ubudage, Ububiligi n'Ubwongereza. Yagaragaje kandi ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo u Rwanda rudafitemo uruhare, bishimangira ko atari rwo rukwiye kubihanirwa kandi hari abanyekongo babitera. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse na SADC ubwo bahuriraga mu nama idasanzwe i Dar es Salaam basabye leta ya Kongo kuganira n'impande zose bashyamiranye zirimo M23 kugira ngo bashakire hamwe ibisubizo birambye binyuze mu nzira ya politike. Uyu mwanzuro washimangiye ko ingamba Kongo yafashe zo gukoresha imbaraga za gisirikare no kwegeka iki kibazo ku Rwanda ntacyo zizatanga, ahubwo ko ikwiye kuva ku izima igakemura impamvu muzi zatumye abarwanyi ba M23 bafata intwaro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibivuga ko itazigera na rimwe iganira n'umutwe wa M23. Umutwe wa M23 nawo ukavuga ko utazigera uhagarika imirwano ibiganiro bitabayeho. Bizarangira bite?